Nā te mā hora haere o ngā heitara e take a mai nei I te puka Dirty Politics, me te rarunga nui o te minitaka wanatanga o mua ara o Judith Collins, tērā pea ko te rōpūtoranga pū Māori ko Aotearoa tuatahi rānei, te pou e tū ai te kāwanatanga hall a te toru wiki nei. Te ahua nei, ka whakarewa hia he aro take e hāngai pūana ki ngā kōrero kara, I rere I wainganui ia Collins me ngā kaituhi kōwai ipurangi o te taha katau. Anei a Orini Tipene Leach. Pauana ngā huanga whakaora a Judith Collins. E kaina mūnei he whakatewhatewa mōna, mā te upoko matua o te rapunga kūpapa e ārahi. You are talking about the person that is the responsible minister for a chief executive that's dealing with the Serious Fraud Office. There is absolutely no room for error or no margin for error there. Nō te hekenga o Collins I ana tūranga minita I kawea he ranga hau motuhake e tere o tātaki me te pātai he aha o whakaaro mō te rōpua John Key. O ngā 5,000 whakautu, whātekau ōrau kai te noho ki tā rātau I whakaaro tuatahi ai, a ko te hautoru o ngā kai whakautu Māori, kua kino ake ngā whakaaro. Ko te mate ke, ko mā mea pēnei a mātou te Pāti Māori, e harite mea ko he te mahi a te Pāti Māori, engari nā runga te tirohanga o te motu, ko taka mātou ki raro I te korowai o te rā momo āhuatanga. Kua puta te ihu o Aotearoa tuatahi I ngā tatauranga o te wā, e riro ai te mana nui ki a Winitana Pita, hei whakatau I te kāwana hou. It needs some serious disinfectant to clean the place up. That means heads got to roll now. Ka taia anō hoki e te Pāti Māori. Ka pai tērā, mena ka tutuki pai tērā āhuatanga, ko te mate ke ko ngā kōrero kopota I etahi atu o ngā rōpū. Arā no te a Winitana e meana e kore rawa ia e noho tahi me te Pāti Māori. Ko ia tērā. Ko rātau ko reipā ko ngā kākāriki kai te tautoko I te karanga, kia kawea wawetia he whakatewhatewa, e whakapaetia ana ka kawea I mua I te kōwhiri, a ngā te kauma iwa rā kaitua. Orini Tipene Leach, Te Karere.